Ibihe byiza kuri mwe mwahisemo gukanda subscribe kuri Region Info. Ndabasuje bahaye ikaze mboneye kubifuriza kugubwa neza uyu munsi wa none tariki 17 z'ukwezi kwa mbere umwaka w'ibihumbi 2026. Ngiye wumva kuri mikoro ndi Bosco. Nkuko bisanzwe rero iyi ni Region Info, tugarutse mu mwanya w'amakuru. Murabizi ibigendera n'ibiganiro. Turerekeza rero ku butaka bw'uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nk'ibisanzwe, ariko mbanza gusuhuza abantu muri mu gihugu cy'u Burundi, mbanza gusuhuza abantu muri Uganda. Bamwe baravuga bati ntibimeze neza, abandi bati bimeze neza. Ubwo ni ku bijyanye n'amatora. Abakandida bahanganye cyane n'uwo bita Bobi Wine ndetse n'uwo bita Yoweri Kaguta Museveni, akaba yategerejwe mu by'ukuri kuza kumenyekana uyegukanye aya matora. Turaza kunyarukira ku butaka bw'uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nk'ibisanzwe. Turareba muri Kivu y'Amajyepfo, amakuru ari guturuka Uvira. Icyo nakubwira cyo yo ni menshi, amakuru ari guturuka Uvira yo ni menshi. Hagati aho ngaho ubuyobozi bw'intara Kivu y'Amajyepfo ufite mu nshingano n'uyu mujyi wa Uvira bamaze gushyira hanze inyandiko y'ingenzi kandi yihutirwa cyane kuri buri umwe uwo ari wese udukurikiranye. Nimugera ndi hari makuru akomeye yagiye ashyirwa hanze nk'ibiri kuvuga ku ngabo z'u Rwanda muri ibi bice. Ibyo byose ndaza kugenda mbigarukaho cyangwa se ndaza kubikubwira. Ibiri kuvuga ku ngabo z'u Burundi, uburyo ki urugamba ruhagaze, ibice biri kugenda bivuga ko byaba byafashwe. Utwo duce twose nkaba ngiye kuba natugarukaho, cyangwa se ibyo byose nkaba ngiye kuba mu by'ukuri nakubwira uko byifashe. Tugufite n'andi makuru agiye atandukanye, ariko by'umwihariko ingingo tugiye kugarukaho ni izigaruka hano mu mujyi wa Uvira, tukareba uko bihagaze. Ntabwo turi bere ku nyandiko ijyanye n'itangazo, ahubwo tugiye guhera ku makuru akomeye cyane kandi yihutirwa kuri umwe udukurikiranye. Amakuru amaze kumenyekana, abarwanyi ba M23 ngo baba bakiri mu mujyi wa Uvira, nubwo bongeye gutangaza ku nshuro ya kabiri ko uyu mujyi baba bawuvuyemo. Hashize amasaha agera kuri 48 itsinda ry'inyeshyamba z'umutwe wa 23 urwana mu bice bigiye bitandukanye byo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko birimo Kivu y'Amajyepfo na Kivu y'Amajyaruguru, batangaje ko bikuye mu mujyi wa Uvira ndetse bashyira hanze inyandiko yagejejwe ku munyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye Antonio Guterres mu ibaruwa yanditswe na Colonel Nanga. Kuri ubu amakuru ari guturukayo kugeza ku isaha ngo nubwo ihuriro rya AFC ribazwamo inyeshyamba z'umutwe wa 23 ushinjwa gufashwa n'ingabo z'u Rwanda ryatangaje ku nshuro ya kabiri ko ryavuye mu mujyi wa Uvira. Amasaha 48 ariritse iri tangazo risohotse, abarwanyi b'uyu mutwe cyangwa se biryo huriro nyine baracyagaragara mu bice bitandukanye by'uyu mujyi wo mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Ibi byemejwe n'imiryango irimo imiryango yigenga ndetse na societe civile, abakora muri aka gace, aho bavuga ko hari abarwanyi babonye n'amaso yabo bagihari. Bamwe muri bo bakivanga n'abaturage bambaye imyenda ya gisivile. Ihuriro rya Wazalendo rikora muri ibi bice rikaba ryavuze yuko abanze kuva ku neza muri umujyi wa Uvira bashobora kuzahava ku nabi. Amakuru aravuga ko nk'uko aya makuru abivuga ngo kuwa gatanu hagaragaye ibikorwa byo gusahura mu duce tumwe na tumwe tw'umujyi. Ubwo ndavuga ku munsi w'ejo, nk'uko raporo zituruka kuri aya makuru zibitangaza, ngo ibintu byongeye gukara ndetse ubwoba n'akajagari birushaho kugaragara muri uyu mujyi. Ibaye mu gihe itangazo ryari ryatanzwe ryo kuva muri Uvira ryari ryatumye abaturage bagira icyizere ko ngo amahoro yaba agiye kugaruka buhoro buhoro muri uyu mujyi ufitiye akamaro kanini ibice bigiye bitandukanye by'aka karere. Abaturage bavuga ko ukunyuranya hagati y'ibitangazwa ku mugaragaro n'ibibera ku butaka byatumye icyizere gicika kandi kiyoyoka, kuko aho bari biteze ko umutekano ugiye kugaruka, ahubwo aribwo bari guhura n'ubwoba bukomeye cyane, iterabwoba ndetse n'ubusahuzi. Bakavuga ko hakenewe imbaraga zose zishoboka mu kurandura cyangwa se mu guhagarika ibyo bikorwa biri kuba muri utu duce. Ni mu mujyi wa Uvira rero, mu makuru akomeje kugenda amenyekana cyangwa se muri byinshi biri kugenda bihavugwa. Abaturage rero bavuga ko bakekaga ko igihe kigeze. Abaturage bavuga ko uku kunyuranya hagati y'ibitangazwa n'ibiba biteza ubwoba bukomeye cyane. Hagati aho imirwano iracyakomeje
mu misozi miremire ya Uvira ndetse no muri Fizi, aho amakuru aturuka aho ngaho imirwano iri kubera avuga ko hari uguhangana gukomeye hagati y'abarwanyi umutwe twaje muri 23 ndetse na twirwaneho ku ruhande rumwe ndetse n'ihuriro rigizwe n'ingabo za leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ku rundi ruhande. Iyi mirwano ikomeje gukaza ndetse no gukara mu duce tugiye dutandukanye. Societe civile iravuga ko imyitwarire yo gutangaza ikintu nk'iki mu by'ukuri n'icyubahirizwa ku butaka igaragaza ko umutekano muri Kivu y'Amajyepfo uhagaze nabi kandi ko uhindagurika. Abayobozi b'imiryango basaba ko habaho ibikorwa bifatika byo kurinda abasivile ndetse no gusubiza icyizere abaturage binyuze mu guhuza amagambo n'ibikorwa ndetse no gushyira imbere ibiganiro by'ukuri bigamije amahoro arambye mu karere. Kwibutsa ko izi za societe civile abayobozi bayo bahagarariye abaturage, bivuze ko ijwi ry'abahagarariye societe civile rigaragaza ibyifuzo by'abaturage. Mbese muri make dukurikije ibyavuzwe n'abahagarariye za societe civile, byaba bigaragaza yuko abaturage batifuza ko izo nyeshyamba zaba ziguma mu mujyi wa Uvira. Mu gihe hategerejwe igisubizo kirambye, abaturage ba Uvira n'utundi duce two muri Kivu y'Amajyepfo ngo bakomeje kuba mu bwoba n'ihungabana, ndetse kandi ngo bakaba bategereje ko amajwi yabo yumvikana byibuze umutekano ukongera kugaruka. Mu makuru yandi ari kumenyekana kugeza kuri ubu ngubu ni mu nkambi y'impunzi ya Busuma mu ntara ya Ruyigi mu Burundi. Imiryango myinshi yahunze iva mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo yatangiye gutanga ubuhamya ku bihe bikomeye yanyuzemo ihunga intambara n'umutekano muke byatewe n'umutwe witwaje intwaro 23. Nk'uko amakuru yaje kujya ahagaragara, ngo abaturage bavuga ko bahunze kubera ibikorwa by'iterabwoba byarimo bikorwa mu duce bari barimo cyangwa se aho bari batuye. Ku bw'izo mpamvu bakavuga ko atari bo barose babasha kugera ahangaha muri nkambi. Gusa kandi bavuga ko ubuzima bwabo butahagaze neza, bavuga ko hari byinshi bigikenewe kugira ngo umutekano uboneke. Abo baturage bavuga ko bahunze kubera iterabwoba, imirwano ndetse n'iyicwa ry'abantu. Banenga kandi icyo bita gushuka ndetse no gukangurira imvururu bikorwa n'abarwanyi ba M23 ku nyungu za politiki. Basobanura ko banze kugwa muri ayo mayeri bagahitamo guhungira mu gihugu gituranyi cy'u Burundi kugira ngo barinde ubuzima bwabo. Impande zagaragaje ishimwe rikomeye zifitiye leta y'u Burundi ndetse n'abaturage bayo kukwandikira neza, kubakira neza, kubitaho ndetse no kubaha umutekano n'ubutabazi bw'ibanze. Dukurikije ibivugwa n'abaturage bahungiye mu gihugu cy'u Burundi aha mu nkambi ya Ruyigi ndetse n'ibyavuzwe na societe civile nyuma y'itangazo ryasohowe rivuga ko izi nyeshyamba zaba zigiye kuva mu mujyi wa Uvira, ndavuga abahagarariye societe civile muri bice, bigaragara ko abaturage bari kwamagana yuko inyeshyamba za 23 zaguma muri uyu mujyi. Ubwo ni ukwamaganwa kw'izi nyeshyamba ndetse no kutizerwa n'abaturage bituruka ku bikorwa bashinjwa gukora bigira ingaruka zikomeye cyane ku baturage. Aba baturage bavuga ko bahunze kubera iterabwoba, imirwano ndetse n'icwa ry'abantu. Bakanenga ibikorwa by'izi nyeshyamba ndetse bagasaba ko bidatinze izi nyeshyamba zitakabaye zikibarizwa muri bice. Uvira ibimenyetso byerekana ubusahuzi. Aya ni amakuru nayo ari gukwirakwira hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga avuga ko umujyi wa Uvira hasotse amashusho cyangwa se footage zigaragaza amakamyo apakiye, ngo bikaba bifatwa nk'ibimenyetso bishimangira ibirego by'abaturage n'ubuyobozi bw'intara ku busahuzi bukorwa n'imitwe yitwaje intwaro. Ku munsi w'ejo tariki 16 nibwo hagaragaye imodoka yari ipakiye amakamyo bivugwa ko yaratwaye iby'ubukungu, ndetse ngo aya makamyo bikavuga ko mu by'ukuri ari inyeshyamba z'umutwe wa 23, ndetse ngo ibi si ubwa mbere bibayeho, ni ibikorwa bimenyereye. Abatangabuhamya benshi bavuga ko abarwanyi ba M23 bashyigikiwe n'ingabo z'u Rwanda ngo bakoze ibikorwa by'ubusahuzi kandi byateguwe neza mu buhanga bukomeye kandi buhanitse, ngo bikaba ibikoresho by'ubwubatsi ndetse n'ibindi by'abantu ku giti cyabo n'ibya leta mu mujyi wa Uvira ndetse no mu nkengero zawo. Niba wumvishe neza, aba baravuga ko ngo uyu mujyi wa Uvira nubwo inyeshyamba za 23 zivuga umunsi ku wundi ko zishaka kuwusohokamo, ngo ahubwo barashaka kuwimura bose. Mbese muri make dukurikije ibivugwa, ngo uyu mujyi urimo uracucurwa n'abagize itsinda ry'umutwe wa 23 mu gihe n'ingabo za guverinoma ndetse n'abaturage bawugarukamo byeruye bazasanga uyu mujyi wera ndetse no gutangira bundi bushya.
M23 ngo iri gukoresha imbaraga zose zishoboka mu gusahura iby'ingenzi ndetse n'iby'agaciro muri uyu mujyi. Bivuga ko ngo bishoboka ko M23 yaba yarageze ikabona ko bidahagije kugira ngo igumane uyu mujyi, ahubwo ari izindi mbaraga yikeneye ndetse igakuramo iby'ingenzi byose bishoboka. Yamara kubifata akaba ariho batangiye gutangaza ko vuba bidatinze bashobora kuba batakibarizwa muri uyu mujyi. Byaba ari ukuri cyangwa bivuga ko gufata point zero, tumwe mu duce dushobora kubageza muri Baraka ndetse na Kananda baciye muri teritwari ya Fizi, bishobora kubafasha cyane kurusha kwizirika kuri Uvira ibangamiye Uburundi cyane, bituma ijwi ry'Uburundi rizamuka. Ibi kandi bigasobanura ubwihindukire bw'intambara. Ubuyobozi bwa 23 burashinjwa ibikorwa bikomeye cyane. Guverinoma cyangwa se ubuyobozi bw'intara Kivu y'Amajyepfo batangaje ko umutwe wa AFC 23 ngo wateguye ibikorwa by'ubusahuzi bikabije mu mujyi wa Uvira binyuranyije n'amategeko mpuzamahanga arengera ikiremwa muntu. Nubwo uyu mutwe wari waratanze ko itariki 15 zizawusanga wavuye muri uyu mujyi, kwitwara neza ku munyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye byongeye kugaragara. M23 ishimangira ko yaba yifuza gusohokamo nubwo birenze amatariki bagiye bavuga. Nk'uko abayobozi babivuga, amakamyo 49 yo mu bwoko bwa Hoho n'andi 113 yo mu bwoko bwa Ben ngo yavuye Bukavu. Bivuga ko ari ugusubira inyuma kw'ingabo, ariko mu by'ukuri ngo aya makamyo ngo yakoreshejwe mu gutwara ibikoresho n'imitungo bya leta n'iby'abaturage, ngo kandi bikaba biganishwa mu Rwanda nk'uko bikuye mu nyandiko ndetse n'itangazo yashyizwe hanze n'ubuyobozi bw'intara Kivu y'Amajyepfo. Ngo havuzwe amakamyo 38 yarapakiye godoro, ibikoresho by'ubwubatsi, icyitwa tricycles cyangwa se utumodoka tw'amapine 3 n'ibindi bintu bitandukanye. Harimo kandi n'amatungo ngo yaba yajyanwe ava mu duce dutuwe, bigatuma abaturage babura izo bari ibyo nyine uvuga ngo izari zibatunze. Ubuyobozi bw'intara ngo bwasobanuye ko ibi bikorwa nk'ubukungu ndetse nk'ubusahuzi bwateguwe bugize ibyaha by'intambara hakurikijwe amasezerano y'i Geneve ndetse na Stati ya Rome. Ngo ibi byaba bigize ibyaha by'intambara. Bwavuze ko ibi byongera ubukene n'inzara, bizamura ibiciro ku masoko kandi biganisha abaturage igihano rusange. Guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ku rwego rw'intara Kivu y'Amajyepfo bahamagariye umuryango w'abibumbye UN, umuryango wa Afurika yunze ubumwe EAU, urukiko mpuzamahanga mpanabyaha CPI ndetse n'imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu gukusanya ndetse no kwandika ibimenyetso bakabishyira hamwe hagamijwe gukurikirana ndetse no gushyikiriza ubutabera ababigezemo uruhare. Bongeye gushimangira ko Perezida Felix Tshisekedi yiyemeje gukomeza kurangira abaturage ndetse no kubungabunga ubusugire. Gukomeza kurengera ntabwo ari ukurangira. Ngo Perezida Felix Tshisekedi Tshilombo wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo uyoboye iki gihugu kugeza uyu munsi, ubuyobozi bw'intara Kivu y'Amajyepfo buyobowe na Jacques Purusi burashimangira ko ngo uyu mukuru w'igihugu yiyemeje kurengera abaturage ndetse no kubungabunga ubusugire bw'ubutaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kugeza kuri ubu ngubu mu nyandiko mpamo yashyizwe hanze nk'uko bigaragara ngo itangazo rya leta nimero 002 impamvu yari ukwamagana ibikorwa by'ubusahuzi bwateguwe birimo bijyanye no kwambura imitungo ndetse n'ihohoterwa rikomeye ry'amategeko mpuzamahanga arengera ikiremwamuntu ngo byakozwe na 23 mu mujyi wa Uvira. Reka turebe ibyanditse muri iyi nyandiko nyirizina. Ubuyobozi bw'intara Kivu y'Amajyepfo ngo buramenyesha igitekerezo rusange cy'igihugu ndetse buramenyesha igihugu ndetse n'amahanga ko hari ibikorwa bikomeye cyane bikomeje kugaragara bigaragaza ko nta bushake na buke buhari bwatuma mu by'ukuri amahoro aboneka, ngo cyangwa se bujyanye n'ibyo M23 yandikiye umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye mu biherutse gushyirwa ahagaragara. Ngo ibi ni amagambo gusa, ntabwo biri gushyirwa mu bikorwa bitandukanye n'ibyo ngo baba bariyemeje n'imvugo zakoreshejwe muri ubwo butumwa bwo ku itariki 15 Mutarama 2026. Ngo biragaragara ko M23 yari irimo ahubwo itegura ndetse ikanashyira mu bikorwa ibikorwa by'ubusahuzi bikomeje gukorwa muri uyu mujyi wa Uvira ndetse no mu nkengero zabo, bityo baragaragaza
gusuzugura ku mugaragaro amahame ndetse n'amategeko mpuzamahanga arengera ikiremwamuntu n'uburenganzira bwa muntu nk'uko bikubiye muri iyi nyandiko yashyizwe hanze n'ubuyobozi bw'intara y'Kivu y'Amajyepfo. Binyujijwe muri iri tangazo, ubuyobozi bw'intara y'Kivu y'Amajyepfo buravuga ko amakamyo 49 yo mu bwoko bwa hoho ndetse n'andi 113 yo mu bwoko bwa BN afite ubushobozi bwa metero kibe 6 yavuye mu mujyi wa Bukavu. Bivuga ko yaratwaye abasirikare bavuye Uvira berekeza mu kibaya cya Ruzizi, ndetse kandi bikavuga ko hari na yaratwaye bimwe mu bikomoka kuri peteroli. Izo konvayi ngo zakoreshejwe mu by'ukuri mu gutwara mu buryo bunyuranyije n'amategeko imitungo ya leta ya Kongo y'abaturage ku giti cyabo, byose bigashyikirizwa ngo bikaba byerekezwaga ku ruhande rw'u Rwanda. Mu ijoro ryo ku itariki 15 Mutarama 2026 mu gihe perezida wa Repubulika umukuru w'igihugu Felix Tshisekedi Tshilombo ngo yakomezaga gushyira imbaraga mu gusana imihanda, ibikoresho by'ubwubatsi byari bibitswe mu mujyi wa Uvira ngo byaba byapakiwe ku ngufu mu makamyo y'abarwanyi ba FCM 23 ngo kuko hari amakamyo yagaragaye ku munsi w'ejo ku masaha ya kumanywa ahetse ibyitwa godoro. Amakamyo 38 yo mu bwoko bwa hoho ngo niyo yarapakiye godoro. Andi makamyo ndetse cyangwa se utundi tumodoka ngo tukaba twagaragaye dutwara ibikoresho by'ingenzi byifashishwaga ndetse natwo ubwatwo ngo tukaba twatwawe kandi twifashishwa mu gutwara ibintu n'abantu. Ibindi bikoresho n'imitungo byari biri mu bubiko byanyujijwe ngo ku mupaka wa Kamanyora. Inka ndetse n'amatungo magufi ngo bikaba nabyo biri mu byakusanyijwe mu misozi ndetse no mu bibande bijyanwa bita Bwegera, aho byajyanwe ntago hari kumenyekana nyuma. Ngo ibikorwa bigaragaza ko hari ubukungu ndetse hari ibikorwa biri gusahurwa ngo kandi bikaba bizarateguwe. Ibi kandi bikaba bigaragaza kurenga ku ngingo ya 33 y'amasezerano ya kane y'i Geneve, kurenga ku ngingo ya 52 ya protokole y'inyongera ya mbere irengera imitungo y'abasivili, ndetse no kurenga ku ngingo ya 8 muri stati ya Rome ndetse n'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha, kurenga ku masezerano mpuzamahanga arengera uburenganzira ku mutungo, ku masezerano mpuzamahanga yerekeye uburenganzira ndetse mu bukungu, imibereho n'umuco. Ibi ngo byaba byongeye ubushake. Ikibazo cy'inzara kimaze gufata indi ntera mu mujyi ndetse no mu karere ka Uvira. Ikiguzi cy'ubuzima muri aka gace kimaze kurushaho kwiyongera bitewe n'izamuka ry'ibiciro. Ngo ibi byose bikaba bishimangira ingaruka ziri guturuka ku kuba M23 yabikomeje kubeshya ikavuga ko ngo yaba iri kuva muri uyu mujyi nyamara atari byo. Intego z'abaturage batunzwe n'ubuhinzi ndetse n'ubworozi baravuga ko bitoroshye. Mu magambo make, ibi ngo ni igihano rusange ku baturage kibujijwe burundu n'amategeko mpuzamahanga arekera ikiremwa muntu. Nicyo kiri gukorwa. Guverinoma cyangwa se ubuyobozi bw'intara ngo bwaba bwafashe gusenya ku buryo buteguye inzira y'imibereho y'abaturage. Ibi byose rero M23 ngo ishobora kubiryozwa mu buryo mwese cyangwa ubundi. Ni ku butaka bw'uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nkwibutsa ko ari amwe mu makuru akomeje kugenda amenyekana cyangwa se bimwe mu byakomeje kugenda bivugwa hirya no hino ku butaka bw'iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Tureba cyangwa se dukomeza kugenda dukurikirana uko byifashe kugeza uyu munota cyangwa se kugeza n'amagingo aya ngaya. Andi makuru ari guturuka hano muri bice, inyeshyamba za 23 hari ibyo zatangaje nk'uko byakomeje kugenda bigaragara hirya no hino. Abashyigikiye uruhande rw'inyeshyamba z'umutwe wa 23 mu bice bigiye bitandukanye baravuga ko muri Kivu y'Amajyepfo ahitwa Fizi, agace bita Point 0 ngo kaba kafashwe. Aka gace kitwa Point 0 gare muri teritwari ya Fizi, ahahoze mu by'ukuri ngo hagaragara ingabo zirwana ku ruhande rwa guverinoma ya Kinshasa. Ngo aka gace kaba kagezemo abarwanyi batwirwaneho. Ibi bikaba byagaragaye ku munsi w'ejo kuwa gatanu nyuma yo kurasana hagati y'abagize aya matsinda yatwirwaneho, ariko bivuga ko ahubwo ari M23 yeruye. Aha hantu hifashishwaga n'uruhande rwa leta mu kugaba ibitero ngo ku Minembwe ndetse na Mikenke ndetse no mu yindi midugudu ihakikije. Akaba ariyo mpamvu ngo haba hagabwe igitero kigamije kwakuriza ingabo za leta. Iyi mirwano yahuje abarwanyi umutwe twirwaneho ukorana na FCM 23 ndetse n'ingabo za Congo FARDC bafashanyije na Wazalendo ndetse ngo n'ingabo z'u Burundi. Amakuru aturuka aha
avuga ko imirwano ngo yatangiye mu gitondo cya kare ku gasozi ka Buruta mbere yo kwimuka igana aho bita Point Zero. Ahangaha Buruta kuri aka gasozi akaba ari wabanje kubera imirwano, ndetse mu by'ukuri bikavuga ko ngo izi nyeshyamba za 23 binyuze muri itsinda bari bemeje gukomeza kuyobora ndetse no kugenzura utu duce turi hano, nk'uko amakuru aturuka kuri uruhande rw'izi nyeshyamba akomeza kugenda abivuga. Ni amakuru menshi cyane rero akomeje cyangwa se arimo arushaho kugenda tugeraho. Ibyo byari mu bikubiye mu nyandiko iturutse mu mujyi wa Uvira, ndetse n'ibiri gushinjwa izi nyeshyamba ndetse na situation iri kuvugwa ahangaha muri bice. Ikindi rero reka mu by'ukuri tugaruke mu masaha ari imbere biva bidatinze tureba nanone uko biraba bihagaze. Njye nari Bosco Mutaramu cyane, iyi ni Region Info. Komeza ukande subscribe kandi ushaho kuryoherwa n'ibyo ndetse n'amakuru tugenda tubagezaho. Ciao ciao, hasta la vista.